Pero claro, yo vi una mochila de Globo y solo por cómo diseñan la marca, ya sabía lo que era esto. Globo tiene un sistema que está hecho para explotar de una forma mucho más desarrollada que había antes. Y da miedo. Esaten duten askatasun hau edo zure nagusi propioa izatearena hori da gig ekonomiaren printzipioa. Ez baduzu lan egiten ez duzu kobratzen. Y yo creo que la respuesta que tiene que ver es una respuesta comunitaria, cooperativista, en que los trabajadores tienen poder sobre su propio trabajo. Hiriburu handi askotan badago mensajeria zerbitzu kooperatibo bat, hiri bakoitzean, non bizikleta eta askatasuna maite duten pertsonak batzen dira eta lan polita hau aurrera eramate dute. Eta hori da hanketako bat hau sortzeko. Bizikleten erabilera benetako jasangarritasuna sustatzea, gure hiriari buelta ematea, hainbeste printzipio batzen dituen enpresa bat edo kontzeptu bat zaila da lortzen bizikletako banaketa enpresa ez bada. Arrasaten gaude 3 pertsona ja lan egiteko prest, bizikletaz banatzen eta garraio sostenible hori bultzatzeko. Nik egin nun lana eramanekin, Hondarribian eta Andoainen, hori prentsa banatzen baita ere, eta sortatu zen, hasi ginen hizketan posibleko genuela antzeko zerbait egin bidasoaldean eta horren harira. Rutina antzeko bat bihurtu da, ja. Ez, bai Amazon eta paketeria eta dozer gauza, bai janaria, dozer gauza, eta Globo talako enpresa asko dagozte eta gero ez da handiagoak. Plataforma hau daukate modu bat, kulpa euren ganetik entzeko. Ez da gure errua, guk ez dugu zer erabakiak hartzen, algoritmo honek erabakitzen du eta horren arabera jokatzen du denak. Derrigortzen zaitu algoritmoak, ordu gehiago egoten, beti azkarrago izaten, eta hori ez daukazu nagusi bat gainean, algoritmoa daukazu. Asko arriskutsuagoa da, ez daukazu irten biderik. Lortu dute hori mekanismo bat ia adikzioarekin zerikusia daukana, beti daukazu hobetzeko, beti daukazu puntuazioa altuagoa lortzeko. Eta hor lortu dute hori prekarizateko modu berri bat. Hay departamentos enteros en cada compañía de estas que está hecho de gente que estudiaban, en inglés se llama Game Theory, la teoría de juego y la psicología que está detrás de la adicción. Tinder lo usa, Globo lo usa, Airbnb lo usa, todos lo usan. Hasta lo que quieren es que llegues al punto de autodefinirse a través de eso. Gu pandemia erdian hasi ginen eta ikaramaten zuen kalean egotea eta bakarrik banatzaileak kaleetatik korrika paketeak eramaten karretilekin eta horrek aurpegi aurrean jartzen dizu etor daitekena. Bertako komertziodanak ez dira bideragarriak, orduan bakarrik daude langileak paketak eramaten eta dirua daukatenak paketak erosten. Eta hori izango da gure harreman mota bakarra, non dago kalea. Eszenario horrek, niri behintzat kriston beldurra eman duzten. Gure lana da, bizibilizatzea hori jendeak ez egoteko etxean nik ez dut ikusi ez da nire ardura. Bizibilizatzen badugu ikusiko da, zein dan inpaktua eta zein dan guk daukagun aukera eta erabakitzeko garaia dela. Y por eso nosotros lo tenemos muy claro, somos una cooperativa de trabajo asociado. Y hay mucho espacio en el mundo para otros tipos de cooperativas, pero justo en este ámbito es que ya lo siento, pero la gente no respeta el reparto. Ez zaio balio eman, ez? Modu batean esateko banatzaileei eta zerbitzua berari. Eta horrean duguna da pixkat, hori duintasuna sortu bai banatzaileen eta bai
lanengan, ez? Ez diogu propina ematen gure abokatuari. Da, hori, pertzeptzioa dauka bezeroak, Baskaria ekarri dion pertsona ez dagoela guztiz ondo, edo hori dabilela egiten ez daukalako beste aukerarik, baina hori, egia esan, nik Europa iparraldean egin nuen lan hori banaketa eta kargo baiken munduan, eta izan dudan lanetarik politenetarikoa izan da. Baldintzak onak direnean, bizikletak txoratu egiten dit, eta modu bat da oso lan polita egiteko baldintzak onak badira. Gure helburua da langileak edukitzea soldata duin bat eta bizibitzeko modu duin bat, eta ez kooperatiba diruz betetzea. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para meternos de verdad con la parte de prensa por la mañana, porque vimos las posibles opciones que había y pensamos, pues, ¿qué chupa más gasolina? ¿Dónde están las peores condiciones laborales? ¿Dónde podemos tener más efecto al sentido local? De momento solo he hecho Berría. Hasta ahora que, como he dicho antes, nos vamos a poner a repartir, vamos a empezar a trabajar con Argia aquí también. Hori da gure intentzioa. Plataforma baten eraginez lortzea gestioa erraztea ahalik eta gehien, gero eta lurralde gehienetan inpaktua edukitzeko. Llegar a ese punto en el que haya una cooperativa independiente, pero a la vez que sea hermana de todas las demás, donde cada una sea independiente y cada trabajador sea responsable o pueda dirigir o organizar su propio trabajo, que llegado el momento, si se puede o queremos formar esa federación de la que se ha hablado en más de una ocasión, de esa federación grande de cooperativas de reparto, pues reparto sostenible, porque al final, pues, ¿para qué queremos furgonetas si eres mucho más rápido y mucho más eficiente en una bicicleta, ¿no? Gure lanaren klabe bat da, lortzen dugun efizientzia bizikletarik gabe ez egingo genuke lortu.